Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Jordan at taga syudad ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda kaayan ayat ko. Average laeng ti pintas na. Ngem nagaget ken naasikaso kanyak. Idi amok ni Jessa a sexy ken nakapimpintas, inbreak ko ti kaayan ayat ko, kat ingkasar ko adagos ni Jessa. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Jordan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. O, kitaam, Jordan, Ang mga numalipatam dyan sa ganak amalon mo. Mabalin mat nga rod ay amalipatak. Di arig nan analipatan ka no kasta. Ay, sus. Malaing ka nga rudan tapno saan ka amala daw. Agan-anad ka iti panagmanehom. Kat, jay balon ko akis ngay, tapno mapanakon. Talagang inal daw nga dabalon mo pari Jordan. Ay kat siyempre apare. Kasta ti adda nobya na nagagat. No kumangamin tamang biro kamat iti nobyam. O, di adda kumamat agluto, kan mga sikasukan ka. Daksanggasad nga rod. Tawan makitak akas kinisaira. Ha? Dahil talang pare. Ay, pasensya ka langan. Naunaan kan. Isuasaan mo napaluspusan ni Saira pare. Ikasar mo kit din. Madanon to day ta. Saan pa nga ita? Pasensya ka na, Shera. No nabartaga ka na gawid. Naimasan may matang tinaginom. Wan. O ala, aginayad ka nga rod ta mga numaitublak ka. Pasensya ka na talaga, Shera. Wan nga rod. Ay na, nagdagulit ka manan. Oops! Kunak namin nga ginayad ka. Ala, agiddakan iti kamat ay katak ti sapatos mo. Kalpasan na, inak mga ala iti panglabar ko kan ka. Oh, agura! Ay, sus! Awanan! Nasarwa amon ti kubre kama. Oh, adto iti fruit juice, Jordan. Uminom ka. Tapno ma-rehydrate tabagim. Agyaman na ka, Shera. Ibusam day ta. Tapno masukatan dyan na ikat adanom di tabagim, idi naginom ka. Pasensya ka la kuman Nalabsan may tinaginom. Imbaglaangan saan nabartak ni Jeff, kat ada nang itulod kan ka. Saan nga unay nga agin inom day jay? Agpulutan lang Isungarod paring pulots tinagan na. Katiyamanam tadati ko nam aparing pulots mo. Tanuawan, saan ka kuman nakaawid? Shera. Oh, apa yan, Jordan? Malaminak. Kasano ko maamalamin ka? Kat nagpuskol ti... nagbara ka, Jordan. Malaminak ka talaga. Mabit lang, tayo di pagti electric fan. Di ka agbalkot iti ulas. Tama nga no kumaro day tarikrik naam. Urayan nak, tayo nak mangala iti danom. Talabaran ka. Kan mangala ak iti agas at umaram. Ay na, mading sa Japan nakaarbis ko itay malam. Oh, adto iti agas. Okay, sige, inuman mo day to Mabit lang, tayo saganak ti panglabar ko kan ka. Kumusta tirik nam, Jordan? Mayatan. Agyaman na kati panangas asikasom kanyak Ay na, mababainak paikit din kan kanudan duma. Anya kalakit din Pagbainam kumakit agayan ayat na. Kan alangan matabaybayan ka. Iswa nagasatak, takas kan katinobyak. Nanos, nasimpat, kan
napintas. Jesus! Maala na pailang ti mang pasablog. San apasablog? Agpay su ti bagbagak. Ni mat Gemma ti umawawag. Mabit lang Hello, Gemma. Manong, kaano kayong umay dito balay? Ay, Jack maibaga. Apay ka di. Nalipatan yun samot tan akasangay ko inton bigat. Ay, wan ngagpaiso niya. Nalipatak mat ngagpaiso. Kitaan nyo man, nusanak nga imawag, di yun malagip. Ala, Huston. Saan kan ngagpasugnod? Ading ko. Shira, anya dagiti awit mo naka paper bag. Bado, para kada Gemma kan tatang mo. Kan aywan gayam. Ginatang ko jay kayat ni Gemma a modelo ti cellphone. Imbagam ko makanyak tapno inikan ka iti kwarta. Anya nga iti inosar mo? Kat adamat kortak. Una, kababain kan ka. Awan rumba nga pagbainam. Ta saan na nasabsabali da Gemma kan tatang mo kanya. Happy birthday, ading ko. Thanks, Manong. Saan ka di nga imay ni Manang Shaira? Pinanawak ijay luga ni Tay. Aday simsimpana. Mm. Aday tamad gaya man. Happy birthday, Gemma. Thank you, Manang Shaira. Ala, hintay nga rodon mangan. Kat ni, mabisi na ko. Ay na, agyaman na kadagito isagot mo kanyak, balasang ka. Awan anyaman na, tata. Anya, tata. Tatang ko namon, ata isumit latiturong na. Sanaya, Jordan. Ay, un matkindi tata. Kwa, kasla sanak pa'y asanay amangawag ka na kayo iti kasta, tata. Rugyamaon, Shaira. Tapno masanay kan. Un mat ngamin Shaira. Nuar arigan. Kasla tamot lagasawan. Sing-sing lang ang tikurang kadata. Mapan kamin tatang. Sige, anak ka, ket agan-anad kayo iti panagbiyahe, Umay kamin tumanan, no dawayami, tata. Win anak. Kat si kamat Gemma, igaad mo ti panagadal mo Rinigalwan na kanimanang mo siya iti cellphone. Angam kita tasaan nga isulatan tin into naram. Jeff, asino day Jay? Jay? Day Jay mano, naka-blouse iti kulay maron. Ni Jessa. Kabarbaro nga empleyado. Apay ka di? Ay, awan. Nadamag ko lang. Nagpintas mateng. Ay na, nagseksi. Oy. Laglagi pam. Adan nobyam. Awan. Angam. Ay na. Kas ka ni Jessa, the ideal woman ko. Aniya? Day jahin ni Jessa. Agturong iti panganan di tarwar. Mapanak maten. Pambarak ang makiam-am mo kankwana. Papanan? Alam kitin tabalon mo. Tayin tamanganan. Inakmangan di tarwar. Alam latan tabalon ko. Ne. Apayan ngayong kapailaang mangan di tarwar? Ket addamot balon mo? Ay na, saan ka nangagdamag pay? Alakit din. Tamangan no adda sa bali, ang makilamisaan ka ni Jessa. Hay, mabalin ti makilamisaan kan ka? Hay, wan Manong, adamot bakanti ato gawain? Agyaman na ka. Siyak gayam ni Jordan. Siyakmat ni Jessa. Damong aldaw ko lang ita dito Una, taita ka lang mat na makita. Sige, manganta pay. Sa tanto ituloy ti agistoryan tun madamdama. Kabayatan ti panagpalpalpata. Sige, Manong. Narabak ka mat gaya, Manong Jordan. Saan man? Pudno ti bagbagak.
Jessa, mabalin ka ding awisen ka? Intun agaw tayo iti trabaho? Ha? Mabaling mat. Ngam niya. Ang mga no ada asawam. Ha? Oops! Awan pa'y. Certified single. Os? Kabun mat. Kas makita mat. Oh, awan suot ko asing-sing. Oh, Di uray ikasar ka itan, tapno mamati ka nga awan nasawak. Niya? Agyaman ang tadakan, Jordan. Mabit lang nga, tay nak ipapudot jay makanta mangantan. Ha? Nalpasa ko na nangan. Nangan ako ni Tirwar. Ha? Kasta ka di? Wen, mangan kalatan, Shaira. Kapilitan tako na mo't anangan kan. O sige nga, Rod. Umuna ako niti kwarto. Shaira, uray saan kan nga gisagana iti balon ko? Ha? Tapay. Tapno saan ka na mabannog? Mga anak tulatan ijay karinderya nga sidag ijay opisina. Kat isu ang arod no isu ti kunam. Alang Rodan, inakon. Numaladawa ka sumangpat intun malam, mangan kan tulatan. Di na kun urayan. Kanayon matanti pa nagkuyog yu kini Jessa. Manipod break time, lunch, ken uray numalpas ti trabaho. Kuha Jeff. Agpudno ka man kanyak, Jordan. Adda ka din relasyon nyo? Well, adda. Kat makunak nga isunti kap-kap na kakababae. Akayat ko nga idatag iti altar. Anya? Kat kasanon ni Sarah? Ibatim latan iti ere? Parikot ko nga Rod. No kasano ang makisin akan ko na. Saan ako na naragsak iti relasyon mi? Kaasimot jay tao. Angam no kasta, asaan kan anaragsakin ko na? Makiwin na suwaskan kan ko na. Tapno saan mo't amang namnama jay tao iti awan. Shaira, nakaturog ka din. San pay? Apay ka di? Agsarita ta kumapay. At ang amin kayat kong ibagakan ka. Anya dayta. Shaira, pakawanan na ko ma. Saan ako na naragsak iti relasyon ta? Wan. Amok dayta. Madlaw ka dagiti garaw mo. Ururayak lang ti panangibagam. Kat agyamanak. Tasi ka amis mo tinangibaga. Ad imon inuray ang nagdamagak. Pasensya ka la ko man, Shaira. Duin inot anapunas ti panagayat ko kan ka. Awan ti rubang nga kidawam iti pasensya, Jordan. Nasaysayat mo't kit di nga imbagam ti pudno. Ngam ti agpamarang ka nga iayatan nak. Shaira, Maawatan ka. Kat saan ka nga agdanag? Saan ka akagura iti dayta? agyamanak, Shaira. Mapana kon Jordan. Agyamanak iti amin. Kat tarigagayak ti ragsak mo. Agyamanak, Shaira. Kaslaak man asin amarunrunaw. Iti panagriknak ita. Gapo iti nalaos abain amarikriknak. Anya ka kadi. Okay lang. Saan matlang ang naragsak ti relasyon? No mapilpirit, saan ka di? Uwan, Shaira. Kat agyamanak, taman nakaawat ka. Kat ikarkararag ko. Ama sa pulam tumat ti lalaki ang mga yatkan ka itinalablabas pay. Ngam ti panagayat ko. Anya? Plano nga ikasarday dya Jessa? Ni Sarah ngay. Nag-break kami tatang. Kat ni Jessa itan ti ayayatag. Anya? Ay awan ti amom, Jordan. Insukat mo ni Sarah iti dayta a babae. Anya langin ti kuna ni Sarah. Maawatan na tatang. Ken nasaya ti panagpinakadami. Unayan. Isu ano mabalin tatang.
Dumanon tayo ni Balay da Jessa. Tatulagan tayo ti panagkasarmi. Jessa, ilabam to jay murang nga day jay laundry basket. Masadutak. Sikan ati aglaba. Sana bali. Awan mat serak mo ita. Anya? Siyak ti paglabam? Kat, alangan asyak ti aglaba. Anya? Ay, unay matan. Kasadot mo matla aminan. Kasano daytan? Kasadot mo ti agluto, aginaw, aglaba. Ay, unayan. Apay, inasawa na tapno ada tagabuam, ha? Ay, unayan, aya. Babawik lakid din, aya. Babawim nga? Awan! Kumusta nga iti biyagtad da asawa na, Jordan? Buwisit kit di. Ne, apa yun? Ay, agbababaho yak. Anang ikasar ka ni Jessa. Salbag. No kasano ti kinasingpat kan kinaanos ni Shaira. Baliktad ka ni Jessa. Ay, napalalo ti kinasadot na. Ay, kasadot na aminan. So nabali tanapintas kan sexy ti asawa. Ay, buwisit kit di. Babawik lagi din. Nuni ko Shaira ti inkasar ko. Saan ko makastoy? Kat, sana bali nga road, tanapintas kan sexy. Ano usam Iso nga road ti ideal woman mo, ako nam. Itaman pa, nakapasyar ka, Jordan. Tatang, maasarak ni Balay. Tatang, umayak man makipangan, mabisinak. Apay? Awan maka ni Jay Balayo Awan tasadot mo't di asawak. Puro ginatang itirwar ti kanan mi. No sa anak nga agluto. Awan saan kami namangan? Aya? Sige tatang, tenak man mangan. Mabisinak talagan. Shaira, sika ka di daytan. Oh, Jordan, sigamat gayam. Kumusta kan? Kastoy, malmalday. Taapay mat. Malas anang asawa. Shaira, mga numabalin nga ituloy ta, tinaputin nga yan ayat ta. Mangmangag mo ka di day nga ibagbagam, Jordan. Addan asawam. Nakasaganak ang mangisina ka ni Jessa. Si kagayam ti ay ayatak, Shaira. Iso please. Sorry, Jordan. Jakon maguston day nga ibagbagam. Kan may saan ka di nga iso ti pinilim? Iso ti inkasar mo? Takdaram nga rod, day ta desisyon mo. Jessa, agbababawi ak. Nuapay asan asikat inkasar ko. Uray agbabawi ka, awanan Sarbina. Ken may adan nobyok, kat umadanin ti kalay sami. Jak ammo, ngam nakarikna ak iti imon, idi makitak ti nobyo ni Shaira. Kat dep-dep pa ak ita ti babawik, gapo iti nagbalin a desisyon ko, tanigayam Shaira, ti talaga nga ay ayatek. To'y pagayam mo, Jordan. Agyaman ak pagayam Jordan, iti daytoy apakasaritaam. Unay kamot nga minen, ta nakakita ka lang iti sexy, kat insukat mo na dagos ti kayan ayat mo. Akat tangay agasawa kayon iti dayta a sexy, ay kat ikagumaam kuma, nga agbalin kayo anaragsak, ta para matlaang dayta, iti binangon nyo a pamilya. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jordan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay.
musika, Dante Martinez. Ken computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.